program on our account. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أده ميادو أقول تبيفون نامي بدل كلي إنقلنا نحن ريا بيفون بس ميهارو مي دماغين ميولة كورونا فيروس أقولين सरकारों आमरयतुंगे रक्कातिरकमा सलामतट्टका वरक गिनगुण फियोल तके मिदनी अळुपमु एहविमा ए कमा विदिगें मिनिशीमवेस वरक गिना कंतत्तके कुरुमा अवणमें इल्मरिना मशरा कोफमिवनी निम्माफ आदे आमरयतुंगे सलामता रखा तिरकं सरकारों एम्मे इसकमे दे एकम की इंगुडानवाने में कोरोना वायरस की गैंग अरा बయ్యే मिहारू दुनिया का आम बయ్యే के कोता में मिहार इलान कोफा वानी एम में बली बोड़ा में अरनी गैंग एकोगे फरातुं अनिकोगे फराता एहविमा मी कंतत्त बिहायस रखातिर कुरवेने गोतक कंतत्त बेहटुमकी अमलत बेहटुमकी यही कोम्मेहंबेस कुरेंज है कमे इंगोडानवाने दीनुगे कंडालुबाफा और उसूल तक और में बेलियस फिन्नाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुल्तकुं इव्वेस फरातक गेल्लुं लिबेफदा कमे नुकुरुमा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दिवा फावाता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुरकुरबा फावे ला ज़ररा वला ज़िरारा बिस्मिया का गेल्लु में दीनु में अदी गेल्लु में लिबिगत में सुने ए मी दीनु का कंडेली फोन उसूल त मिंगंड तके ए मी उसूल तक बलाफा अळगंडु इल्मुवरिना मशवाको फतवा मजलिहुगे बेफुलनायस मशवाको वाहक दिक्क मुफहु इल्मुवरिन दिबाफावा लफागे मतिं अळगंडु सरकारुं मी कंडालनी मिनिशिं अळगंडु में मी कंडालनी मियदु मेंदुरु नमाद फहु मियदु मेंदुरु नमादुं फेशिगें एई अन्न होनिहिर दुहोगे असुरु नमादा हमिया मालिया उलमालिया विलिंगिया आदि राज्य के हुरिहा रिसोर्ट तकेगा फर्दु नमादु जमातुग नुकुरमशा आदि हुकुरु नमादु मेदु कंडाला एमी हालत रियायको ए मिहार म्योती बलिमडु कमे वीमा गैंगा अरा बయ్యక वातीवे विहायस मीहुं एव्वे एत्तनक जवामुगे कंतत्त होरेज्जिया मी बलि फेतुरुमुगे फुर्सतु ओतीति अवणमें इल्मुवरिना मशवा कुरुमफहु इल्मुवंगे लफाफुलगे मतिं अवणमें मिगोता मी कंडालनी एहविमा इराद कुरविया मियदु मेंदुर नमाद फहु मियदु मेंदुर नमाद फेशिगें अशाविस्वन दुहोगे ए अव्वन अशाविस्वन दुहोगे असुरु नमादा हमिया इराद कुरविया मालिया उलमालिया विलिंगिया आदि राज्य हुरिहा रिसोर्ट तकेगा बिस्कितु जमाए आदि हुकुरु नमादु गे जमाते अवण में नुबावान दें हमें गोता मी कंत कुरिया गोस अवण में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत दुआ कुरनी मियं हल्ले लिवुम मिबय्य अवह हल्ले लिवुम एकमको हालत गोस वेगें कमे मेदुवर वेज्ज हालतिग सरकारुं रशे लॉकडाउन कोफ्फिकम वनी नम हम ए रशेग्गेस
amal qurani e halatu nimen den alon mi ishara kuri fada miskidu jamaata hukuru namadu nubawagot e halate medur vejjanama sarkarun egota kandala kama banina ehema mi danwolga alon hama lobeti rayutunna nasehetterwa miskitu jamaa nubevikam gavias e mi halata guligen hama huriha vefumves farul fasnamada samal kandirma vihas ginan istighfar ko dua ko Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun mi kantakun salame womattaka edi vihas ginan dua kon hedum e farul fasnamada rakatir wama sawana wasiya kuram adi vihas ginan Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrat dua danwa istighfar kurma bes awan hama lubet rayutunna wasiya kuram den egodanwane me khassa halategga khassa gotaka awmen me amalta behettuma iltimas korairu miyadu me irat kurviya dihagad baga ilmu verin e mi halatwa guligen namadu qurane gotha behe gotun ei egodanwan hukuru namaduga me awmen jamaatin nubaba e amal qurane gotha kihinetto kantata bahattambi mi kama behe gotun ilmu verin irat kurviya miyadu dihagad baga onna program ga malumatu hissa kurban envima me mudimun bangi virus amal qur'an gota adi mudimun e bangi ge siga e kongotaka kame beenun kuran jeheni mi huriha kantataka behe gotun gerat kurbiya miyadu dihagad baga e baba program ga amrayituna ame huriha malumat ki hissa qur'an ehma alon hama mi wahakati wefunna hissa kurma fo alonge mi wahakul nimala dua ki Allah subhanahu wa ta'ala awgan menna mi balin rakkatiri kurumge barakkatir umattaka alanjihe huriya fiyawlataken ala mi balin Allah subhanahu wa ta'ala awon me rakkatir kurabu engoda annwane balin rakkatir umattaka fiyawlatan eluma fohu kuranjihe huriya kantatake kuruma fohu den Allah subhanahu wa ta'ala wakil kurami jeni ehvima sababtaka awon men yani hifumma fohu Allah wakil qurani ehma Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun awon menna awas shifai adi awon menna mikantatun salame muttaka edi dua qura hal awon gwa kun nimala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh den awon hama detin sualaka fursaten hulwaluma fohu awon menge mi bani mala Arun Danishing eto Raja TV miharo ane duniya hadu kama ko fetru mida COVID-19 na gulige armene fenige bade rashakun me baya shakku kurebe mi ko fenon kam go bs mi task for hum medani war bodeti fior teken alamun mi ha isolate kurinota test kurebe iruga bayrat tarmenna fenige india tadi fahum bebe no seringa badum ges faha ko fe monitoring hadata gengos faaka den ami fada hadate medirije hadate ga demme tifaha kurevi rashuga adi bangiya badalu genes fabeterno mi fada hadate medirije na makanda qurani genetto shukriya me sarkarun HPA ei lockdown kuraifawa rashekkama kandalaafkama baninama awunmenge amalta battani demme midenne usulu den adi mihatana kebes rashegga awunmen migotan amal kuraka awunmen dannawa fennuane mi sarkarun egota erashakka ebbes miyaku ara febu manako fi halatigga amal qurani egota me awunmen miskitta engudanwan e hedifonna gotum fendaya sunnan ani ekkoshe awunmen mi hama tape working bandu ko fennum bahattan den e mi kantatan hunna gotum gege halat hunna gotum fahre ganamad quran jagen ne gege suradan
वकिंग एस मी है कोल्लुम काउंड में मने नुकुरान दें अनि मिस्कित का जमातें काउंड में नुबापान दें अनि मी मिस्की हम इमाम मी है सास बराबर फसवगतु बंगी गोवा हदान इशियार इस्पाल कुरान देंगे साफ करूँगा वैसा हम कुरिया गिंदाने हमें में इतुरु सवाल नेतीमा मीसा वंगालोन मंगे मी बा निम्मालनी अदे सफार आलोन हम लोबे तरयुदुन्ना फरल फसलमा दरकातिर वमशा अदी वी हैस गिना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरत दुआ दिनो वमशा इस्तिगफार कुरमा वसिया कुरम आलोन मंगे मी प्रेस मी मालूमात दिन मंगे सेशन निम्मालन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगमिन्ना अरुण में कुराम से तगाबर काल मंगदी दुआ कुरन अदी वरा इखलास तर कमायको में अरुण मंगे इल्म वेरिना मी कंतत्तोगा वरा बड़ा मी गौमी कमेगे गोतुगा बला वरा गातुं मी मसलत दिरासा को लफादो मंगिंदवाती अरुण हम उरिहा इल्म वेरिना वरा इखलास तर कमायको शुक्र दन्ना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू